Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ginang siyang sinong jong kilay tili kidong hapo ka sinong umlingka bakantup ya kulumpong deng kintan bat mauria kilapan pa yu kejingkemen bat aikublay yu MGC kalaban uba Mitchell wankar halor kijingirap kibalong di kimarbam kiblasam bat yarap siya kini kilong yeng kiblamat kijing haka kamay keji bat ban pendap ila ka yeng asam namal kejing ta jong kejing pang COVID kat kendai. Nakiliang kini kilong kami kilapan pa ko jing sango kejing kinir kiti jingirap jong ba Mitchell da ka ba penpau bakila mat sisha ka jing namar bakilong kinong kamay mi bat pendap hala ka yeng sam. Manusia hujan. Bawa kok tunjuk tu iki nang nikmat yang sedang sini sampan yang badong ngawak senang mat ni ba ko tunjuk ibalah kedai kiti kamban kiti kediang ban kenal lam yang ni nak banta ba yilong tang kinong bela ki bang ya ban bela nasi bat yin thịt thao cái miệng mà thì mặc dù bên ai cũng lấy y bố cũng chưa bên cái tầng giang cái giang cái tầng cái tầng y gì đó rồi ba úp lấy un riêng đặc sumar y ba inyo cái mệt cái bọc cái cha thăm tâm học cũng cái này cái pot ba ikan do si bun ki beriau mat ki haza como si om đấy thì úp lấy un đặc sumar y din lagi cái ni bawa ke bintang kita tolong ke jenjang itu kata yang ini ba ini suhu ini lejong demi hapan belas besar dia kadang kecil kan hal ini bangin let sedikit tray kita dia mentang lah kan nolak kembang lain benai nggak songkum dia kalau kadang kecil bok hal ini kadang bawa kan hantam kung kibri kiba hapan pendiang ini lagi yang bersam bomdan kinong kersan nala dia lagi kumsa kaya mak sebut anak long kilo kun thai aku bisa kajuk kaporu dia sisa lagi kadang ketinggi bakal tu apa kata sisa mereka kabang hai pat sublei masau ba ublei kun juye no kalau warna hani ka lockdown kabang last year ya song kum tu mereka semua ba ublei kun juye no yang ni udah rungkat lembat ni nah ka bang kadi mana kasi ngasong kadak ni kijeng kesam bat ne yo kamet ko ko baca timdan kenu kaji jinjar bangin ongin mat kata kaji pang kadi sitam bat hakale ko andu katno ngida sumar ba yeladi nang bangin laj lagi di baro Koi nak pasdang kejing bu jing doi jing wi ni kirang ba nangis kem ba pir ni bo jing doi lam nong ta juli mo nam ta jo ki bubun ki ba ki brev ye kendu kum hangani ka puar kejing e kina ta daw ka kani kayeng kasam jung i ba Mitchell kamu kaya biteng hadu bunta tingi yo sngongi i ko khobor ni hati news kumi kamtai ibangila akini kita yo bolar sakhi ba ngai ba ya ta snong jung i ya kani ka than jung i bro sitai than milim sai mo Mitchell la on station engro ti i kini kejing e mo imkwa ba kawai kan long yeng kan jauh mat lani kan yap than lani kan du ya kan nu gijing hamtam ai gidi marba mardi ibadi sibenta ba gijing emjungi ba khamat do ti pet lami kani ti no senjang lami kani ti asnong jungi ro idon ba ain don mangi ti ong ba ngin pendap ya asnong hi bro kawai gini gi si bi banwan ti khuli shibon hi ba Mitchell inget ba gijing thumo ba bha ju fi kunang ai beteng ya ki kam ki ba fi dang ai beteng ya gijing le bha jo phi na do ye kasam tinge ba kani kajing mo jo phi kan long hi ba phi thu mo ba bha ti nang kermen ba ni nak kit pok riang ye phi ba kinang yo ka ma ko ko khia ini akan mau tai di NDC jong kalaban nang tai NDC na po kalaban konstitusi de ngisuk man sibon ba ya kajing long laplo ke jong phi ba phi yo kan pai phi lang ye jodon kam jungi kum badong hang ni bat ngisuk tu akas nang hido bon kidong ka tino senyang
Te kumtahan ni kapor yang subhalang ni tiba ro khoi wanang ni kapor ba di girang ba tiba lawan sengrang ni tiba ta kaman siang sukuman ni padang ni yang subhaya ki tam en da sungo ni jing long lak lo ba jong ti wakin ale ba yarap tam ni kilong diang hang ni mo di baton shibun ke jing duna de tam ni kapor ba manta ni ma shibun ke jing de antar pa eti bar khoi ki dong yen ba yo ni yarap wat ilong ibaret batang kendiar ro Tekin pediang dah pasungu, kalau nggak jikertu ke jimentoy, ya iya masam rugi semua. Ibaan iwi ni kisah orang ba iba dan apa step committee juga senang umlengka iba dan lang bat ngihang ni bat day lang ba jong i ba ngapoy siya kani kadong ka jong fi namar hadian ba ngiraya dat ban ai jingarap kum ni hapo nang lum nang ta maupun anang umlong si ibaan yang ba kidang buon ang mo ngatay ni ibang jet ami ni jet ni na iti kasnong ya jet Hebrew ki badehi panay ibadon kami ang gingarap te nakapor sa kapor kum gajinga denti jonga ngadai UMDC jong kalaban handray nga siyong asa alo sotun te kum mapitip kalau sotun kahap lang baka malim konsensi te ngalahe alasan nga lat ka jingpuli jong aro nang ni na Saint Gabriel te kadang kajing yaday ka bakarpang bat gini gidong jong kali ka operasyon namar siya kapor ba ni school mangiru nyewan sini import yung asrok kali siya tayo siya katahan pabangsa sa Lausotun kalit kawan ka David nang ni na po 101 area te ki babuon ba ki pagba may do siya ni jukran na kapor sa kapor bat ngitip ba ki pagba siya ni ki babuon hi kiday gidang kamduna Hau hidan kumba arfolai 4% ki bring ki bradit ki balak biang ki bring kam na jong ki trei kam sarkar andrai babun balang ti kidang dehi ki bapli ki bar imma karap karyang ki imma ka balala kanang ki ba im hagi kam ki ba traying bring ki ba sajjan perkunta terter te simi ni ijing ai berit moi bagidon hangni ngai kubleiru ya kaseng nang sai kabanang tayo na Lausotun, iba i-president sekretary kidon lang hangni kiwan bat ni. Kung gini kijing ais mo bah gini kijing jingerap. Daki hajar tali kilala ko ni. Namar ala dapat ada ki buan hajar tali kung gini jingerap. Te marway nga nganum la li ay. Kadai lumba kani ka nang sai Welfare Development Society jeng yang tay kabala ay gakti ka man gakti ka diang ha kaban penbiang ni gini ki jing song bangin yo kan IP namar bakan kami i pu ipiang isongkun te na kerpa di ko walay day i jing ai ber namar yang hanil ang ba subha banwan ban alim gilong hien wala day i jing ai ibarit haray mga ai no dokumensiam ban haju kapor la day hi kayen kasem kabar dunahi ini jing ai ru ilalo jing mampa ada mendap bun tayo lagi mendap tayo ru handrai tayo hiba gini ai te kani datang ka jungkwa junga bandal lang bati hakum ngani kapor jong ngani ka khlam bandal lang ka ban ai gakti ka mon gakti ka diang bani dan kat bati pada ka ju kapor bangkit ba kriang ba long ki bakot ki bakhia ki ba don pengamat ka bakot ki bakhia khamtam ekum kani kapor jong ka khlam ka bangile bang ini maintain ki protokol jong sarkar agar par ram tangor agar par ni baru dibayadon hangi lara pimpot ai injection bor jong kasnong gidon hangi ki penbori pi nakapor kapor te ai injection kam dan ai ngadang dap ai second dose har ar sa utare but amnya second dose le mdani issue along basu ai ben pendak te uni injection pede ulong ba bakong san lo kata-kata namar uni udah jimpang lada fisir mo fingar wasir lada wasir mga fisir te kamon ngia depend iwe ino kam iwe na kamenta bania da ya kan jimpang te kuleji bon na kamenta